Papa Prophet Claude. Itorero Soul Healing Revival Church ryabateguriye igiterane kidasanzwe kizayoborwa n'umushumba mukuru waryo ufite impano yo gukiza abantu no kubohora ababoshywe, Prophet Claude Ndahimana. Ni ku nsanganyamatsiko igira iti kwambuka mbere yo kwambuka. Kizaba kuwa gatandatu tariki 2 Ukuboza 2023 muri Dove Hotel guhera saa 3 za mu gitondo, hamwe n'amatsinda y'abaramyi mukunda El Shaddai Choir na Soul Healers Worship Team. Kizanacaho live imbona nkubone kuri Zoom no kuri YouTube channel ya Prophet Claude NTV. Andi makuru yasange ku mbuga nkoranyambaga za Prophet Claude. Ni muze twakira ibitangaza, gukira indwara n'ubuhanuzi butwinjiza mu mwaka mushya muhire wa 2024. Hallelujah.